Om Swastiastu semoga kembali Sapuna Bidatra Rana makin mungkin semoga sareng sami serta kena rahayu dan rahajeng maka sami. Nah, sane makin puniki titiang jadi maktayang pupuh pangkur sane kambil titiang saking geguritan cupat grantang. Ini sedurungnya dia titiang aturan sukses mopeng banget majalah semoga kembali sareng sami. Sane sampun subscribe channel titiang lan sane durung subscribe serta elingan like, comment, share lan subscribe saking makin. Terus biar sayang Raresipun magagahan Sadagisu ngasop nasi tole ngawas pada adene rawuh takilane kedalasan sampun telas kulitnya kau raditu usan murah takilane mapi aduru garas geri tuara lamir kacarita made grantang kocap mangkin ya prapti dapat beli ane aduru takilane maberarakan dagingnya telas icupat raresia kadunun duli entak makwewangan mapi duara
baslami adin ale toya ngantos bakal bakat tinggal beli kadong kari neasiasannya maraki adakar bareng hati tiang duara merasa sedang ia gede cupang ia ada pegang baneru masa mapikole dayane leto dora madar malehi cupang narasisan ipon apa didi diwa tenan ya masopan wasane pon naranasi matak cice adennya dan ngarungu duli ipun ngondang lampah nyusup alas balinya lesun busan nagih budal angin made duareng Inggih sapunika sane presiden katurang jadi yang lain dari makin nunas lugre pengampropen banget dari peprade wentar keuangan ring senjeroning tetembangan ibu niki puputan titiang atau Parama Santi Om Santi 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 Om Rahayu.